I dobar dan ljudi, s vama Mr. X. Danas sam odlučio da vam pokažem kako da poboljšate zvuk vašeg mikrofona u toku snimanja. Ovo je, mislim ja koristim Windows XP, znači ako imate Windows 7, ne znam da li će to da vam, mislim radit će vama to, ali ja ne znam kako vama izgleda, na primjer sad kad upalite ovo ili šta već. To je meni jedan mali zvučnik koji vi sad trenutno ne vidite, ne možete da ga vidite. Sad ga vidite. To je ovaj ovdje zvučnik. Ovo ovdje, znači to upalite, uđite tu. I ovako podesite, znači ako vam jako do kraja gledate sad kako se čuje. Kako se čuje moderno, stavite ga, vratite ga ovdje i ovo podesite ovako, znači ovo ovdje, to je vaša igra. To je vaš mikrofon kako se čuje dok snimate, a ovo je kako se čuje vaš kompjuter, znači igre i to tako. Znači sad to, samo to podesite ovako, tako je najbolje, mislim ja tako koristim, vi možete ovo da pojačate do kraja, sad ne znam kako će se čujete odvratno. Ja uvijek stavim ovako ovo na drugu crtu, ovo na treću crtu, i to je što se tiče tog prvog koraka, znači prvi deo. Onda to možete da ugasite, onda drugi način, uđite u ovo, idete mikser, znači prvo vam se pojavi ovako, vidite mikser i kad uđete u mikser vama bude ovo. I vidite jedan stranicu, još jednom, pa još jednom i vama se pojavi ovo. Znači ako vam je ovo smanjeno, ovako, vi ga pojačite, ili ovo ako vam je pojačeno i ga stavite negdje na sredinu, ovo malo ispod. Onda ako mi ovo sad mislim štiklirano, znači X ima preko njega ovako. Vidite, ništa se nije čulo, odštiklirate ga i onda se čuje. Onda ovo, isto nemojte do kraja da pojačavate, nego ga smanjite ovako, bolje se čuje kad se snima, znači ne znam zbog čega, samo vidim da je bolje. Onda ovo. Isto ako još više od ovog smanjite, i to je znači i balans. Vidim kad gledam klipove na YouTube-u, neke tutoriale ili tako nešto, vidim krči mikrofon ili tako nešto, to zbog toga što uključujem ovaj mikrofon boost, da to je isto, to uključite i mnogo će se bolje čuti, da. Mikrofon boost je uključen, a balans im je skroz ovamo negdje otišao, znači negdje tamo. To ne valja, znači balans stoji tačno na sredinu, a mikrofon boost uključen. Isto i ovdje uključite mikrofon boost i ovo na sredinu i ovo na sredinu. I ovako podesite i to na prvu crtu, ovo ne na treću crticu, ovo na četvrtu crticu. Znači to je bilo to. Idete, ok. I to je bilo to, znači nadam se da sam vam pomogao, probajte da uključite program preko kog snimate, aktivirajte mikrofon ako imate mikrofon, pokušajte ili bilo gdje na Skype-u i tako to, bolje će se čuje mikrofon, sigurno ne verovatno. Znači to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidjelo, ako vam se svidjelo like, share, subscribe i vidimo u sljedećem klipu, ćao!